if we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. 1 John chapter 1, verse 6. Welcome to this daily encouragement from Our Daily Bread. Walking in Christ's Light was written by Karen Huang and read by Joyce Dinkins. 1 John chapter 1, verses 5 through 10. This is the message we have heard from him and declare to you. God is light. In him there is no darkness at all. If we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. If we claim we have not sinned, we make him out to be a liar, and his word is not in us. Walking in Christ's Light, written by Karen Huang. When my two nieces were younger, they'd coax me into a game after dinner. They'd turn off all the lights in the house, and we'd shuffle through the darkness, clutching each other and laughing. They enjoyed scaring themselves by choosing to walk in the dark, knowing they could turn on the light any time. In his letter to the early believers in Jesus, the Apostle John talked about choosing to walk in a different kind of darkness. 1 John chapter 1, verse 6 refers to sin as darkness. Walking in darkness isn't a momentary lapse, but a choice to keep engaging in wrongdoing. John reminds us that our holy God is light, and in him there is no darkness. So when we claim a relationship with him, yet willfully continue sinning, we lie and do not live out the truth. Jesus, the light of the world, came so that whoever follows him will never walk in darkness, but will have the light of life. By God's grace, after we've wandered in spiritual darkness, and we turn to him in repentance, we can walk in his light again, in his ways and purposes. He will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Only when we live in obedience to God can we enjoy the full blessing of relationship with him and with other believers. Let's pray. Father, thank you for calling us out of darkness and into your marvelous light. Help us walk in truth and obedience, that we may live in the joy of your forgiveness and the fullness of fellowship with you. In Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. When have you chosen to walk in darkness? How did this choice impact your relationship with God and with other believers? Abola ka tolo ko at tukor belau, ar other belau, emna modia ka siukang ar belau, kadamlam ko dira siukang ar belau, tukor belau aklisi ela siukang ar belau, abola ka tukor belau, emla mada siukang ar belau, at tukor belau, maleak belau, mar other belau aro kuil belura belul ad, mar other belul ad. Tukor belau aklisi ela of the swela ngalaka, lomdas will other belau. Angalakal di ngalaka, eviak lo denget tukor belau, mendi malukot tukor Amerikel, amrail mo kloul ngalaka, mo kloul ath, el diakal arrungel of the swel marungul mabadangel, el other belau. Klas kok laloban tarira ngalaka belau milil, matitulom tab omrelir marandira, matigingir other belau.
angalakal ngalikira other belau, diakal lolokot tokor belau, diakal arungal other belau, at telula teliud, mabitanga belau, mabitanga mrigel, syugangar belau, armid, la alsel ogim rak, el modar terrak, alakad masisi el di malokot tokor belau elang, rarangalakal domokororatir. Abelawa independent terdogurit sel belu, elang al mong, menggirel belau, an malokot tigingil, lol ol ternili leakra rogul belura belul ad, mar adar belau matiliak lengod al adar belul adar rogir. Tokor belau maleakra ul desuir, marandir, omrelir ar adar belau, ra ar adar angod al belu, ra rogul belura belul ad. 1900, at tokoir Amerikel, otit at tokoir Hawaii, mangmada at tokoir Hawaii, rabelu Hawaii elang, ar adar Hawaii elang, o wularandir elang, lulungak l adar Hawaii, diak lolokot tekingir, agwam, Michael belura Marialas mangwaisay, ar adar sabanyol, am naragwam ledel dart madrangel, al sel edel dart, ar adar sabanyol ngaragwam, Michael rogul belura Marialas uldimukra, asaybal marota magwam, at tokoira agwam, amil tamal, elang at tokoira agwam mamarialas at talamal, lura amal tokoira sabangyol, matokoira at chamoro. Ay gel maral tokoira marialas at chamoro, aririd, enyam loriab es lura amal tokoira agwam, matokoira at sabangyol. El ato wularandir, ar adragwam, mamarialas, ma ahaway. Siyukang aragwam ma ahaway, am naramid lo bangkel at tigingir. Aw lubong at tokor belawa sab eramid ra alsel o kimerrak, al modar terrak, alakad kargik kreel ang adar belaw, lo kiwa school madalang okl, al malukot tokora a belaw, al mora arangalaka. Al suguma arangalaka domokoro uratir elang, am lamu lombra amat tokora merikel, mat tokor belaw. Kaltakatela tayo melombra amat tokoy. Ya tokor Amerikel mat tokor belaw. Yang alakal alongod adu. Yang mokokil maral mong. El di mo tokor Amerikel alauspe el mga adu. Yang yaramid at tokor belaw. Ya tokor Amerikel otit at tokor belaw. Mendi imot tokor belaw al dali. Ya ikil rokul tokor bololo ko ya di mo tokor Amerikel. Tiyaw alel yang matamal. Mada al da adu orang idid belu. Sila may maklol belu. Lotit at tigingiraraad. Omongalak, di mo lokot tokor bela rangal kemen, mumukrawur tirabe ka klabsay. Ablaya ko tal skulo lisak la tokor belaw. Direk mo lisak rangal kapal kulat tokor belaw. Direk mo lisak mo lokot tokor belaw. Di tokor ako lokot tokor belaw, di lokot tokor belaw, marolokot tokor Ameriken, di lokot tokor bel at Ameriken. Tokor belaw, tokor Amerikel asap elo subra TV, maskul, endi belaw amal at titporle, kadmolo rivi, adori dat tigingeth, kadam nam kodira asyukang, nam kodira belaw. Tokor belaw, loloko other belaw, aklisi el asyukang, makli belaw, makadiliak belul dingod, el diakar maway kidra blulad. Abola ka tokor belaw, namada belaw, namada ul desuir, marandir ad arrungol other belaw. Other belaw dia kali kirin merur, mulkot tokor belaw. Rasekat malubet tangara on dibel, malubal al ngarasekat lo mentri other angod al belu. Tokora Amerikel am sisi aklisi el tokora lo speernya belu other rogir. Allah kata kerikik el angar other belaw, ya alsel oki merrakal modar terrak. Ya tokor Amerikel am lam kodira syukang arbelaw em nakitit at tokor belaw abelaw am lemolem diliak belura rogul belura blulad matikingel masyukang arngi mengiliak rogul belu mar adra blulad dakaling seul beklad umomkorura ngal umolis akra ngal mololomol belaw di belaw el diakalamat loki watikingel. In
today's digital world, is your business truly secure? A single data breach can erase years of hard work and trust. Don't leave your digital assets vulnerable. This is where Guardian Cyber steps in. As a service-disabled veteran and Palauan-owned small business, we bring discipline, integrity, and excellence to cybersecurity. We partner with you to meet your regulatory or corporate obligations, safeguarding your critical data. At Guardian Cyber, we don't believe in one-size-fits-all. We start by assessing your current data protection posture to recommend tailored solutions that fit your specific business goals and, just as importantly, your budget. Our core competencies include everything from governance, risk, and compliance consulting to incident response and penetration testing. We even specialize in PEP and high-value individual cyber defense. Guardian Cyber is committed to one simple principle: your success is our success. We are a Palauan-owned business and a responsible member of Palau Pledge, dedicated to environmental conservation through more efficient computing and cybersecurity solutions. Protect your business, secure your future. To schedule your assessment, call on WhatsApp 680-770-8779 or email at Guardian Cyber. That's Guardian, CYBER 19@gmail.com. Kadebol subdra qodalla. Ti kadebol subdra qodalla tobdan yarong ulbayga listus ngirturong sa armidal chefri ulgarin matkula udul vormental tul elmaraiged shalom et pisong marogul namam rababaldab eoldab morior kmamlerong ulbay lugiu et pisong amlos mera sande leimel qapsingil ontru ulbuila October 5, 2025. Malwaiseng na motrokok lang maldilel maaldado oringi el moringi rogde matal kapsingil ontru ilbuil long em lurior Friday October 31 2025 rangar kaya rapluray maliga madipo modenge mongi nakamate ko mga el subda op malmsulang ya Dios lumakal tanga tergid saen rungulbay galistus ngirturong Subdra kodal makamandil malwaisetya akadeb subdra hakodal loltobdrengi adel bulu kalistot Joseph Jani Yao Mangir ongor el droteo nakata ma arkam sik surang al webs senior ma ay other telwang al Charles Obiang Columbus Sakuma obakl all Peter Napoleon o Elsias Ken Uehara ma somel el Benhard Thomas el Morarogul edrir el ngarang ayangal ma papaldap ma oreor ma ayol dabel mok mong atar gidra Benhard Paulong amlos me erser ongeruluror le hewidel gobsingil ongtru el buir el arrak ma patengel ngaramor akamal dillela am lamot trokok morngi ra Sunday el lerul gobsingil ongtru ma talbuir el arrak el dingara Palau funeral home en chapel el ngarangat kibra blu rai el mo oswelb ya omra la tobd el morabilio el mo otuabra iglesia a protestant el mo ura omlakla ma kom di mo batengel beklat di dongi raklo e mangte ko makai sub di mo tobd gururiul ko man sulang arupak dios lo benget rogui sign adel blu kalisto Joseph rekomsik surang web senior ma Columbus Sakuma ma o somel Benhard Thomas Jani Yao ma angir ongor droteo nakata ma ay other telwang Charles Obiang ma obakl old Peter Napoleon ma au Elsias Ken Uehara Subdra godal. Tia subdra kamaldi lo tobdra niya ngiray galaw Francisco Gibbons, ngir ol nga bang Greg ngirmang, maagal bay ratang Allen Uldaksid, el masubdra godal la targidra Benedict Cosoley, el ngalgela Gabriel Cosoley, magimigo Kyota Cosoley, el mlosme ersera eim el gabsingila ongtruy el builo, October 5, 2025. Abadengel ngigal targid, ang aramorg, emotobdra tutawra sarudey October 18, 2025, el moraygele siera ay dirungula Jesus, Sacred Heart Church, ra ewidel klora tutaw. Umombre nga misang, etuaw del moklo rabay rangar metengel, al ngarangaram languy, e mga maldil motelyal sils, edi mamdak raget, ra olgul ra osisang. Magim subdra Mirair Yurigo Materne, dira prak Elisita Morey, dira mga ayda malsol, dira otong siska blayles, dira uldak o ngiraged, mamay ma rangalgem, madakay nga sewertial albul. Dilililaw siska sakuma, dira dalgong waisang Fritz Mariur, rimu dominigang oriakla, diduoy gegi uduy, bro tagil hermana Kyota,
Miriam Ruthim Chin mamosub drarangal gradudul may madakay nga sewer tial albul. Wadal ad Rosalin da Mresabang, dil se irung lakobong, sabet tatingal, Johanna Moses, Lolita Gibbons, Mona Marbo mamosub drarangal may madakay nga sewer tial albul. Agi direk kalmasub drarangal gelamle adal bayratang daluta rengel, rakramyu sa marengel, may madakay nga sewer tial albul. Adal bayrakasawal Harry Fritz, ngira ite Dr. Victoriano, Delegate Manggur Alulg, ngira matugur Milan Isaac, Samuel Sanders, kaltngurat amding Rabay Uduy, mamosub dar adad marangalga. Kararamyo Columbus Sakuma, Dingalius Eugene Uehara, ngirturong Tian Sugiyama, ngira kalsong Sam Yoyo Masang, Megaw marangalgem, madakay nga sewer tial albula. Ulangong Scott Yano, Remerang Santi Asanuma, mamosub dar adad marangalga, may madakay nga sewer tial albula. Antonio Lomisang, Juan Ngirmang, Calvin Igasil, Minister Gustav Aitaro, Masami Elbalao Jr., Justice Raalul, Jade Miss, Olved Gasoley, Cambes Gasoley, Jason Gasoley, Matthew Gasoley, Kangi Gasoley, Saisang Kalu. Akamaldilel ngalruba kamlamot ro kalmoringira Saturday, October 18, 2025. Abadangel ngigal targid ang aramor emotwabdra tuta ra Saturday, October 18, 2025. El Moraigel Lesiera Aidirngula Jesus, Sacred Heart Church, ra ewidal klora tutaw. Yauriw ramisang eng del morang ramlanguy, el moklo erabay rangar mateng, e mga maldil motalyal sils, edi momadak raged, ra olgul ra osisang. Agim sub de olngit rabek aladmam, mamay mada alim, ertial albul. Ndira kalkmal bato ka alisang maalabul, madibo modangay, edgalat karang lungu, kompmal masulang. Signed, ngirol nga bang, great ngirmang. Ngakalharwo wilter, ngiraklang chance kabong, ngiradilub at tamir mang South Junior, ueldig sunaway doong, y other mateng la arbo Low, Spasungol Masawo Bedor, Valentino Emasiol, Mangirmir Basyo Kyota, Amasubdra Maldil, Maaldadura Targidra Benedict Soley, El Ngalgela Gimigo Kyota Soley. Akamaldil Maaldadu, Amlamotro Moringira Sabadong, October 18th, El di Moringira Bayrang Armateng, Le Rabalurang Ramlanguy. Mongmotuab Dramor Ratuta, El Moraigele Sierra Sacred Heart Church, Raewidal Clock, 7 a.m. El Momre Gamisang, Eng Tuab del Morabay Rangar Matengel, El Moklo El Motalyal Sils, E Moragedra Osisang. Mangramlanguy, Agi Olngit Rawal, El Rutay Faik El Balaw, Mau El Bili Lolang Ramasaw, Mamolingit Rangal Gradilub, Ebem Musuguma Mertial El Bula. Agi direct El Musub Rangal Gela, Niray Galaw, Bayo, Rarosanya Abia, Masisinya Osima, Mamgas Pasub de Load, E May Madray Ngasew. Rangal Gelam Lengir Turong Yamasagi Ringil, Raoing Rang Yamasagi, mamosub dar bebi rakaw e may madray nga sew. Stanley Iram, mamspadatir bebi rakaw e may madray nga sew. Tadawas kabong, mosub dar rangalgela klangs kabong, marangalgiw e may madray nga sew. Rangalgela madangalyang wasisang, ma Robert wasisang, mar albang Joas, ebil rayrung Elizabeth Kabukol, makarol wasisang, mamgas pasubadaload e may madray nga sew. Ilong Olgaril Uduy marangalgem, may madray nga sew. Rangalgela sa Armidal Beans, Raimeng Rangil, mosub dar bebi rakaw e may madray nga sew. Rangalgela Imeng ra Lilian Marcil, mosub dar rangalgela low, Masauluay Salvador e may madray nga sew. Angat pang agimsub de olngit rakamsik surang luwip sa senior, mabekaldil evakyota, mamosub dar rangalgrainglay e may mamngasukuma mertial albul. Agidirek kalmasub dar rigel rablud, maening klolad, mosub dar rangalgela amaredong, marbebi rakamiw e may madray nga sew. Elakamobes al subdatiri rangalgela Matilda Balelay. Agidirek kalmasub dar rangalgela mleri iwang emasyol, raamanya emasyol marbebi ringi, may madray nga sew. Rangalgela taw ringel otob, rally otob, madalal ra evil ra yung lulay otob, marbebi rangmiw, may madray nga sew. Rangalgela mlew eldig sa alab rablu, marbebi retir. Rangalgela ngiray ol rablu, marbebi retir. Rangalgela mlebe ekaldil luko sa yaad, mgas pasub da load. Rangalgela mleri iwang yosiwo emasyol, rangalgela ngirnget tarang yaad, marangalgela el the may, mgas pasub de may madaali mertial albul. Rangalgela ti itong rablu, rangalgela saryang u arm, marangalgela king chichi u arm, mgas pasub de
de may madaalim edray nga sew. Ang iwala gimsubdra ngalge lang tao ay daong raraheler dialul mo subdra bebi rakaw may madray nga sew. Amal gayo kagi olngit terkawal nirasa song kyo si talay mo subdra bebi rakaw may madray nga sew. Agi direk musubdra Ruslin Rubas may madray nga sew. Agi direk musubdra Regina Gay Masablu may madaalim edray nga sew tial albul. Ang esara gimsubdra adra bital tao Truman ngirmang olngit mo subdra adad marangal may madray nga sew. Agi direk musubdra at pos malwat talay mo subdra ngalgela tabalwal may magimgay nga sew. Agi direk musubdra malngis ngirmaait malmay magimgay nga sew. Ang along agi musubdra obakarbaw marhens madrang ti kulang skang iyo lugurtis ilobot mo subdra adra matawi may madray nga sew. Agi direk lolngit terkawal obakara yubu Lorenzo Ngiramolaw, maadalbay rang atibang Ephraim, mamosubdra ngal rang atibang maugal, may mataalim medray nga sew. Rangal gelamle ebil ray may sariang may marbebi ringi, may medray nga sew. Agi direk masubdra ngal gelar ra ebil rale mariar madiruk Faustina maruk, marbebi retir. Ngartmaw agim subdra kal arbadul ratablak, Marino Thomas, may medray nga sew. Ferista ngiray gelaw klolubak, mosubdra bebi rakaw marangalgiw may madray nga sew. Imilig yato ubet silsub da morar irikla o isabog o bakarbaw, mispadatri raruudam marangalgem, emoltur karar dalam may madray nga sew tial albula. A orior agim subdar kawal ngirurikla Pedro dalngali, mamosubdar bebi rakaw may madray nga sew. Agi direkal masubdar rangalgela humiwo Kyota, ra Felix mavan Kyota, ngas pasubda load. Rangalgela tosiwo Kyota, rardialul Alons, Rose Kyota, Mamgas Pasubda. Rangalge lagi Miko Kyota, Marcela Kosoley, Masiles Kosoley, Mamgas Pasubda. Rangalge la Shiro Kyota, Hersi, Steven Kyota, Mamgas Pasubda. Rangalge la Masuo Kyota, Linda, Michael Kyota, Mosubda Bebi Ramiu. Rangalge la Asako Kyota, Sasawo, Vicendra, Masayuri Sasawo, Marangalge la Kyoko Kyota, Raulay Kyota, Mosubda Bebi Rakaw. Buik Pelaw, Bung, Ngirangsil, Maoodam ra Dilmala la Rose masubda may gami marangalgiw madakay nga sew. Marangalgela orengs sa Armidal Pedro rangarmid may madakay nga sew. Rangalgela agiwo sa Armidal Rabins agiwo may madakay nga sew. Agi olngit rakaw Benito Thomas orengs mamspagatri bebi rakaw marangalgela ongino marangalgela mistru may madakay nga sew. Sharon ngirngetarang mosubdar bebi rakaw. Joseph Limad mamarao mat mosubdar bebi rakmiw may madakay nga sew. Rangalgela Olblay Beans, ra Oligong, Ratigay Wilson Olblay, Mangalgelay Trier Francisco, Rangira Kasil Francisco, Mosubdar Bebi Rakamiw, may madakay nga sew. Ngalgela Deborah Olblay, ra Valiant Tirso, Mosubdar Bebi Rakaw, may madakay nga sew. Rangalgelang Atobt Brigul, Tilay Erungla, Tagemura Erungla, Tagesi Erungla, Machawang Erungla, Mgas Pasubdaload, may madakay nga sew. Rangalgela Bedor Beans, ra Odray Tosiye Keldermen sa Marangalgel, agigo Sugyama Marangalgel, agi Olturorkaw, Dilpak Kego Nakamura, Malme Arangalgem Ramorungul Marudal, Megimgay nga sew. Angayaw ragim subdar Arangalgel amle, Talobad Yurigo Luis, Mamay madakay nga sew. Matyal gamaldi lama aldadura Benedict Kosoley, amornira sabadong al October 18th, el Moravay rangar matengel. Magtuab dramor karatutaw, el Moramisang ra Sacred Heart Church ra Ewidal Clock, 7 a.m., el Mombreg, Emra el Moravay rangar mateng rabalurang ramlanguy, mga maldil el motalyal sils, emo uraged ra osisang. Madakom malmasulang, edol mol mal mga tmuklabadanged, edol dang sa rubak kal Dios, malbaskidabud makratyarngi. Signed, ULD Kasanaway daong, Haruwo Wilter. Tial subdal mulla reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul de suela Dias Broadcasting Company, tiang aspedirar adulul top dengi haraorngi, koh malmasulang. Subdra kamaldi rabe nasa kuma. Tia subdra kamaldi loltob dring ngirmang Moses Aludong, rakablil rang armadal, ramalgayok, mangiray therbay, sabo bultada, rakablil therbay, rangarulyang, el masubdra rogul admam rabe la rogir, rakamaldi le labe nasa kuma. Tial kamaldi lamlamot rogo kulmorni rasabadong, el truy el gabsingil ong truy el buil, October 18, 2025, rabay rangarubasang, rabalu ramalgayok. Mamalgayok ajim subdra egal edel tulungal grang armadal, ram masangabang,
iblay, maulado ko. Mamasangabang, ang espada rangalgelam lay sabong, diraybu agitalong, rangalgelam lay sabong, lalabasyo, marangalgelam lay sabong, karangalyang o manggar, marangalgelam lay ngirmang ngimak kitalong. Arangalgela dasul laliyeb, espada lay ong tial lalmay, madakay nga sewer tial alsang. At tulungal graw ulado ko, ang espada rangalgela diraylal sa ogardew, mangiray watong, marangalgir, luldi mukrangalgela France Paloy, Ubal Talay, Antonio Paloy, Benita Paloy, Mahenaro Paloy. Yat tulungal graiblay, etas padalangalgela onglungol, Samgel, Sayrong, marangalgela dirabest milol, marangalgir, ertial gamaldile la benasa kuma, rasabadong October 18, 2025, rabay rang rubasang ramalgayok. Abalu ramalgayok, kayang irmang adirek kalmasub, de olngitanges, rarangalgir, marbebi brobesong omangeth, maalus tokoy, eldamri ramleng irmang. A Pastor Hubert alus, maruudam, maruulem, akmalongtial lalmay, ekadaalim mertial albul. Ang iwal yang irmang masubadra sigsol Alfonso Lool, mamasubdar baby rakaw marangalgem, may madesat tialulbong lalsungula benasa kuma. Agidirek kalmasubadra ngiray bay masasingi arurang, maradad, may madaalim mertial alsang. Yang esar ang spadala olpab, mamasubdra dirabis Rosita o Ru marbebi rakaw, marangalgelam le dirabis madaliwal altuk, maradadra kadalblay, may madakay ngasew. Ay malig, yagim subdra obak teruorong ulbay, mamasubdra ruudam maruulem, may madesat tial gamaldile la benasa kuma. Yabalilyaw, agim subdra obak teruorong ulbay, maradadra tulungal gram daliwal. Tial subdra kodal, la direk kalmorangalgel, auri gatamingil, isaw de balbot, kliw sa kuma, tekosang bultadab, ulang oylo, taagi takawo, maikloy rabalgul. Ang klamang tela subdaw ul, mong mlodiakal sabel, lobas ang klirarokul adamam, magi olngit mamautakang lalmay madakay ngasew, yablolakal sab iwal may, edidakalat karang lungu. Signed, Moses Aludong, Masabo Bultadab. Subadra kamaldil. Kaya subadra kamaldil, loltob na niya ngiray nga sa Villani Thomas, Colbas Aloysius Talay, Raoul Arnold Oylo, Buikiat Jefferson Thomas, Makayobal Sakuma, El Masubdra Roquil Adamam, El Girela Kamaldile La Targid, Ra Belheim Bena Sakuma, El Mlosmer, Mabadingila nga Ramor. Mlamatorok La Kamaldil, El Dimoringila Sabadong, El October 18, 2025, El Dimoringila Bayrang Rubasang, Ramalgayok, Ratutal Moyetasil, Emoraged Rataobey. Malwayse yarabek al-adama makmal spad al-gilel tial gamaldil. Ngiwan lagim subdra ngiraybay Gregorio Darong, Koybad Helbert Darong, maisokli Augusto Rungul, mamasubdra rangal graybay, may madakay ngasew. Rangal galam ngiraybay masaichi at titerngel, ra kreta at titerngel, marbebi rakaw, may madakay ngasew. Amalgayo kagim subdra delegate Silverius O. Atalay, Pekaldil Agemi Thomas, Abbas Kyoko Sumang, Hosea Sumang, Stella Ocotol, Rur El Blau Talay, Tina Ocotol, Ostenso Ocotol, Apollo Ocotol, Dallas Ocotol, Emma Ardial Cleofas, Ephraim Tosiwo, Bessie El Blau Malayday, Ngerbay Boysek Talay, Chef Tewid, Trustee Boysek, Clifton Boysek, Antonio Frederick, Gerungil Talay Macreos, Aloysia Paloy, Artie Talay, Mamadrang Talay, Santini Bud Thomas, may madakay ngasew. Agidirek kalmasubadra ngiratakaw Viviano Math, Joyce Talaw ngira itay, marangalgela Moti Lieb, Ra Dasul Francis Lieb, mamkaspasubadload, may madakay ngasew ertial gamaldil, eda alim ertial ulubong alsil, sa targid Ra Belheim Benasa Kuma. Ang esar agim subdra ngira arwang Billy Takamine, mamosubdra ngal gra arwang, may madakay ngasew. Agidirek kalmasubdra Lily Oylo, Madenis Oylo, Patrick Oylo, mamkaspasubde may madakay ngasew. Ngira abay Matthew El Balaw, mamosubdra ngalgem, may madakay ngasew. Agidirek kalmasubdra Billy Naruo, Morland Naruo, Umay Naruo Rubas, Ertung Alisa Watanabe, may madakay nga sewer tial albul. Ang rukwik lablayra omngil yagim subdar gawal di radio kalista yamauchi
mamosub dar ngalgem marangal kira ngalgem may madkay nga sew tial gamaldil. Adire kal tokubet selsub da mura kabrina idib marangal gelamle ebil rugungil idu berdial ra dir etet blandar dial mamosub dar bekal ad marangal may madkay nga sew tial gamaldil. Agi dire kal masub dra Joseph Tiob marbebi rakaw marangal giw ngas pasub de may madkay nga sew. Agi dire kal masub dra ngalgi ra ngalgel amle kolebas ngirait pang Ramarchi baab, Mamarlon baab, mamgas pasub de may madkay nga sew. Ayra agim subdra kawal dirangas setsko tuur, mamosub dra rangal gra ngarngas may madkay nga sew. Rangal gelam ler ul del Raymond der Blue, rabeti der Blue inasyo, maitabay der Blue, marangal gelam le ragaril el tiak la boysek, ra hermana tiak la watanabe, mamosub dra bebi rakaw may madkay nga sew. Agi direk kalmasub dra dira ko sa kasi Alfonsa Bintorio marangal gem may madakay nga sew. Agi direk kalmasub dra ngalgela too oib may madakay nga sew. Agi direk kalmasub dra diraya ar rebe ringil ringil masayang la samdiuri irey may madakay nga sew. Agi direk kalmasub dra ngalgela amle roul ngenges era blue ra dira nga rablun debora nakata marbebi rakaw may madakay nga sew tial albula. Agi direk kalmasub dra ngalgela namigo del mel ra del fita del mel marbek kalab may madakay nga sew tial gamaldil ed al mga tarir ar ngalgel marbebi ra belhaim benasa kuma tial ulbong al sil seringi. A oryo ragim subdra Antonina tuur hideos ma project ngiralmaw marubi brel agi direk kalmasub dra rungulaw Aloysius Alons ngirmang Richard Alons mamosub dar bebi ramiw may madakay nga sew. Sirabi sato, madangalay debelbot, Lucy tangalbath, marbebi ramiw, mamgas pasub de may madakay nga sew tial albula. Agi direk kalmasub dra Veronica Antonio, Sheila Sakuma, mosub dar bebi ramiw may madakay nga sew. Agi direk kalmasub dra ngalgela Tewid Boysek, ra Saturnino Tewid, Angeles Tewid Napoleon, Magilat Tewid, mosubdrar ngalge may madakay nga sew. Ndire kalspadala sa Daria sumang alidadong, mainglor the sumang ngirungay, mgas pasub de may madakay nga sew. Ndire kalspadala kadasaw Morales Ramaruy, maebilt kadasaw, mamosubdrar bebi ramiw may madakay nga sew. At tokubet sa spedek ngal ngiray nga sa Villani Thomas, amasubdrar kawal iadribuli de song sumang, mabekaldil Marine Etibek Sebastian, mamosub darbe kalngal rangaribukul may madakay nga sew tial gamaldilel at targi dra Belhaim benasa kuma. Agi dira kalmasub dra dira sa aduy huyoko Hiroichi manangalgel. Agi dira kalmasub dra ngir mga the Hayes Malsol, madira ang Nancy Wong, mosub dra ngalgra ngir mga the may madakay nga sew tial albula. Ang ramlunguy ang spadala nginaklang chance kabong, mamosubdrar adad may madakay nga sew. Agi direk kalmasubdrar itarir otol, masimane Williams France, ertial albu, lamamay madakay nga sew. Hindi ka omongol mga liyok, marangal grablay, adi mokoltmok lalgirela omong gadal blals. Ang klamang tela subdaw ul, material at mamal mlode kalobas ang clear, adi akabol maknitaran rir, may madakay nga sew, algut maklik tial gamaldilel ngigal targid, rabelhaim benasa kuma, eldi busera dalonglid. Ang kloat teretra mamasang, mar adamamal model sa bariril may akmal diungil besul madidagalat karang lungu adios bolo sa baak lelo makngal tangat tergid rokuy lobabud mapaltigareng signed Kolebas Aloysius Talay ngiray nga sa Villani Thomas Ruul the Arnold Oilo Puikiad Jefferson Thomas Kayobal Sakuma. Subadra kamaldil maumanga dalblal sa Belhaim bena Sakuma. Lotobder nga rangem Sebastian Andreas, Delegate Sebastian Marino, ngir Oteot Eliayao, Iad Spuns Takada, ngir Bangal Benjamin Adalbay. El masubdar kami wal takawat, logi wat yula vedlil, el ngaregal belura babaldab, orior mayoldab, rakamaldile la Belhaim bena Sakuma. Ngaruba kam los mer, yakamaldil lama umangadal blal sa amlamot turko kulmuringira October 18, 2025, El Saruday, Sabadong. Ngaruba kam motuab dramor, kara 8 a.m. ratutaw, morabay rang rubasang, mga maldilan mo yatasil, mamadakra olokul rat obey, el di mo obangela dalal ra isaw. Agik malongitel mo main bodadak edong sutiriran ngalgel marbebi ringi ertial gamaldilel. Nga kangalyok la maalung la
magardi mo kaltmokla, el gire la kamaldi lama o mangadal blalsa. Ngar along agim subdra siska bleso klol ad mangalgem, rangalge lamli adal bayra kayong ngir amat troli, radaway ngir amat, maodam rauldak ngir amat ngir amatur, marbebi rangamiw. Rangalgel marbebi ramle ngiraw reo the Tobias Agon, mga spasub de may madakay nga sewer tial albul. Mangiwal agim subdraw elvigas at naway doong, mamkas pasub the load. Iblug trumen ngirmang, memmolingi tanges o rarangal graw aspay. Sereng tulob wasisang, marudam ra hustino masaksay maantero boysek. Smi ahuana Nestor marbebi rakaw. Mga spasub de may madakay nga sewer tial albul. Ng esa ragim subdra ngalgela makarti ko taro, mga spasub de may madakay nga sewer tial albul. Ay ray agim subdra ngalgela ngirigiklang, taryong, sa owa sa makayong, mamgas pasub de may madakay nga sewer tial albul. Rangalgela daladra ira alsali adalbay, mamgas pasub de load e may madakay nga sewer tial albul. Rangalgela mlengi rage dromant matur, rara urat agi malwert matul, mariiwang u elt matul, mamgas pasub de load e may madakay nga sewer tial albul. Rangalgelam leya other talwang Baules along ra Senate President Hokons Baules mamgas pasub de load e may madakay nga sewer tial albul. Ebil raklay moded Baules marangalgel, rangalgel agerel dil gegi anson, ngiraged Robert ngirbalgu marbebi rakaw, kliw ngirgiklang kang its, former President Johnson Toribio, Spis Valentino ngirgiklang, rangalgelam leyaw a Daniel ngirokabay, buiga Spis Chairman Daniel, Rahel katabangang marangalgel, rangalgela Pastor Mokogil Solomon, y other eduk la Francis Toribio, raboong raidung Joel Toribio, o bakaradapkar Clarence Kitalong, rangalgela Vayeng Igasakas, Mary Gold the Yob, Gerel Tadib Timothy Ngirdimaw, diramring lidub T6A marangalgel, diraay Tina Giwulula, Badul Malwat Talay marangalgem, tulay sabal takada. Ngaramlanguy akyol ngitarkal ngira sibong lakyus malsol, maoodam ramayreng malsol, mamgas pasub de may madakay nga sewer tial albul. Rangalgela ra aged sulyal, rangul ramoawang William ngiray galaw marbebi rakaw, rangalgela France ngira makati, radilyaw ra mangira makati France, mamgas pasub de may madakay nga sewer tial albul. Ngat pang agim subdra rideb o katat itong, mamgas pasub de load e may madakay nga sew. Rigel rablu the marangalgem, ening klol a the marangalgem, hasintang itong marbebi rakaw, rangalgelam lew eldigs alab the rablu the, maalins ngirumrang ngirage the marangalgem, mamgas pasub the, ar ada the marangalag e may madakay nga sewer tial albul. Imlig yakyol turkawal galaw sermong, ma remarg tamir mang South Junior, Migi moltur ramiw, el mearigel kwal, mal nga sukumam. Orior, agim subadra, wadalad agemi Anderson marangalgel, Kiana Tiborha marangalgel, raiyong Lebentia Min Yob, Dingalius Moses Yob, Isaul Ramangsaw, kamit atong, madil mearangalgem, magim gay nga sewer tial albul. Elios yaw, kadire kalmit atong, madil mearangalgem, magim gay nga sewer tial albul. Dilwang amray abaules, wadalad tutod ngiralmaw marbebi rakaw, adalbay rang atibang Ephraim ngira ite mosub darbebi rakaw. Teodosia U. Patrick, mat Josephine ulong ngiraboy, ngas pasub de load e may madakay nga sewer tial albula. Serafina de Belbot Sato marangalgem, rangalgela aleduy o malyak lamgas pasub de may madakay nga sew. Sariang Olaul Warswig marangalgel, rangalgela Orengs Pedro, Sarah Canway Sked, rangalgela Sunday Ilek, mga pasubad load e may madakay nga sewer tial albul. Rangalgelam ledaladra ilong isaol, maalin sa Sato marangalgem, Deborah Toribiong, Rodian Toribiong Smus, Nanumi Toribiong, Chewin U. Eramas, Rosemary Joseph, Marire Blunt, rangalgela Tiana Talay Rubas, rangalgela Hasime Talay, rangalgela Carmelong Ralul, Gradeliget Mangur Marbebi Ramiu, rangalgela Rium Ra Rulib Anghenino, Veronica Ngiraybay, Fermina Isida, Sheila Sakuma Marbebi Rakaw, Apolonia Siprit Augustin, Namgas Pasubdload, e may madakay nga sewer tial albul. Rangalgela Hiromir Dial, rangalgela Katsue Sali Kaldung, Ra Juanita Obiang Marbebi Rakaw,
Rosang si Andrew, mgas pasubdaload, may madray nga sewertial albula. Virat nga Rose masubda, Speaker Ragoro State Legislature, UL sa uwa sa Marangalgiw, ngira Meriang Alexander Ramasig Marangalgel, Alexis Ramasig Marangalgel, Pastor Balgu Sandario, ngir Oteot Eliayaw Marbebi Rakaw, Buik Pelaw Bung Ngirangasil, Rangalgel Amlerongu Luel o Ibs Armidal, William Siprit Marbebi Rakaw, Mgas pasubde may madray nga sewertial albula. Balilyaw agim subdra Rangalgel Akalib, Rakoseba Mainarya, Maradadra Tula de Delil. Rangalgelam le UL Kaiteng Madris, Mgas pasubdar adad may madray nga sewertial albula. Tirgel mlo de kalobas angklil, dengel kmokdrawad, erong si tial subdra kamaldile la Belheim Benasa Kuma, Mgas pasubde may madang sutrir, arangalgel marbebi ringi tial ulubong al sungulang galrubak. Aomul maklapkal maodang sa morada madal Dios, el nga omakngal tangat sa baakargi drapek kalsilsa. Kompmal masulang, signed yaad spoons takada. Tial subdel mulla reng stringi, adiagal spedel, madiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adlul top dringi haraorngi, kompmal masulang. This is WWFM 89.5. The time is 8 o'clock. Subdra Godal. Tia subdra Godal lultob de nga ramligu el sa uwas, raalul tarong elis, oligong dabdeb kumongami, sa alyang damruk yalab, mapastor balgu sandario, el masubdra bekal adamam rababal daw maoryorul mo, at Jonathan Natay Yalab, amlos mera September 27, 2025. Makamaldile, lamlamot turukol monira October 17, 2025. Elmo mga maldira Palau Funeral Home and Chapel, elmo 12 Tori, madakrak lolol gula. Magim subdar bekal adamam rababal daw maoryor, mamoyti taal sang miw, may madaalim, edray nga sewertial albula. Mangar along agim subdar yaadray rik, Pastor Albert Maldangasang, rubas subadyang ubday, chegor iyong maeriga Emmanuel, mamosubdar adamarangal, may madaalim, edray nga sew. Ngarar drablay rangar adok, agim subdar ray madilbukda, Ikregedраidis Joe Raklay, Sabina Termetet, Celine Raklay, Philip Raklay, Marangalgelaw Ngilreng Ramot, Ratakriw Salvador Ramot, Helen Ramot, Malegislator Saburo Ramot, mamosubdar adad marangalig may madaalim edray nga sew. Ngarmi nagim subdar iyong lebentya minyob, maebil ra iyong Dr. Ulay Otobda, Abas Paul Uegi, maebil Abas Batildes Kiomasa, mamosubdar adad marangal graw elgiyukla, may madaalim edray nga sew. Matpab rangar kaswal, yagim subdar adalbayar kaswal Harry Fritz, Marimu Dominica Ngoriakla, mamosubdar adad marangal grat matpab, may madaalim edray nga sew. Ngaramay rablay ra okalang, agim subde olngitra obaad raul da berdong, maobaadal dil de di troli, mamosubdar adad marangal gar okalang, may madaalim edray nga sew. Ayabo ko lagim subdar kal rangem Sebastian Andreas, mawadal ad agemi Anderson, mamosubdar adad marangal, may madaalim edray nga sew. Mangribukol rangar beed, agim subde olngitra kal yaadribukol kioni saal, mabekaldil guye belelay Anastasio, mamosubdar adad marangal garangaribukol, may madaalim edray nga sew. O sisulsub drakodal na morablay raklay rangarusa rayray, lolngit masubdar kal tuarmel rani ngira aryang, mamaasal ebil raklay moded paules, mamosubdar adad marangal raklay, may madaalim edray nga sew. Imili garablay rangar madangira aleuy, agim subdar kal rabluv marino rasengla, ebil hermana umetaro, malaalbalu basel kiwulula, Delegate Warren Umetaro, mamosubdar adad marangal garangar madangir, may madaalim edray nga sew. Tukubet sulsubdar kodal, amurablay rang rubid rangarmid, magim subdar ngalgelam leodal ad beng dililaw, raramaligu el sa uwas, masandi sa uwas ulangong, madiramid erena sebalt, mosubdar ngalge may madaalim edray nga sew. Rangalgelam le diraw alngel mda al debelbot, Ratina debelbot to wear awar, diraw alngel
losaw debelbot o daw. Mosub rangal ke may madaalim edray nga sew. Rangal ke lamli wadalad magirong osig, rawili osig, ma-Valentine osig, may madaalim edray nga sew. Rangal ke lamli wadalad margi mongami, raoligong dabdeb mongami, dorin onglungla, tiyaw ari, malele mongami, ngaspasub de may madaalim edray nga sew. Rangal ke lamli abas yob ililaw, ray adar amay elyayob, mosub daru ulem may madaalim edray nga sew. Rangal ke lamli oligo ngir ora lililaw, ramadar darar karay ngir ora, Alfonso Diaz, Motol Albert, Mabani Quito, mamgaspasub de may madaalim edray nga sew. Rangal ke lamli ramli rumong ililaw, rardialul rumong, mawarang rumong, ngaspasub de may madaalim edray nga sew. Rangal ke lamli dildingalius ongrol yalab, radildingalius brengs adalbay, velay yalab, Linda Iyar, Cloldil Singewo, Mapastor Balgu Sandario, ngaspasub de may madaalim edray nga sew. Rangal ke ladilaw booy mga sabu yalab, Radhi Rairung Dr. Omdi Drungul Swalavav, sa Alyang Damruk Yalab, Hadason Yalab, Mary Lou Santos, Sandra Kulas, KN Yalab, Mapastor Balgu Sandario, Mosubdar Adad Marangal, may madaalim edray nga sew. Anangal ke lamle dingalius merep tulik, Rageri merep, Kenneth merep, Mamay Giramur, ngaspasub de may madaalim edray nga sew. Rangal ke lamler alu la Dr. Roy Singang Yalab, Rayrabay Salome Kirk, Olsing Yalab, Mayong Yalab, ngaspasub de may madaalim edray nga sew. Rangal ke lamle ebil raybalaw Ros ngir turong, rar alul tarong Elis, wadalat tutod ngir almaw, Madras Kalsol Darius Elis, maebil raybalaw Anita Edwards, ngaspasub de may madaalim edray nga sew. Rangal ke lamle ramaligar irik tiyay, Ramonigar irik, Minister Stephen Victor. Agi direk kalmasub drasetsko ngiraynas, Talbadalbaw loong, NUL, Makarla, ngir omlay, mamspagatirar ngalgela hatsuit ngir omlay, may madaalim edray nga sew. Togubet sa ilya kalsub, loltob niya dildingalius berengs adalbay, Linda Y. ER, Dela Yalab, Grace Yalab, amuran ngalgela kailang darbay, ngalgela ari darbay, ngir turong darbay, diraroys darbay, mangirur darbay rangol, Mosub darangal marbebi rangamiw may mamngasumam rangamaldile la odamam ra Jonathan Yalab. Ailea kalspadela o sisiul gamaldile la Jonathan Natay Yalab, aloltob niya sa alyang damruk Yalab, dildingalius brengs adalbay, dirayrung omdidrungul swaladaw, mapastor balgu sandario, amasub de olngit rangulbay kalistus ngir turong, madirungulbay saryang timul, mosub dar adad marangal may mamalmangam edray nga sew. O sisiway liya kalsubda, amorang ramalong rangar kaswala, magimsubdra oligong kaswala, Senator Dr. Stevenson Cuarte, wadal adra malong Fidela Model, sa su dibar tewid, madil sa su chungigo isawo, mamosubdra adam marangal rangar malong, may madaalim edray nga sew. O sisiway liya kalsubda, aloltob niya sa alyang damruk Yalab, dildingalius berengs adalbay, dirayrung omdidrungul swaladaw, mapastor balgu sandario, amor ngarar drablay rangaraw, magimsubdragaw ngiraw bisyur ganay, madiraaw, emerita karadala, Speaker Gibson ganay, malidia ngirablos, mamosubdrar adad marangal, may madaalim edray nga sew. Adirekalo sisiway liya kalsub, aloltob niya sa alyang damruk Yalab, dildingalius berengs adalbay, dirayrung omdidrungul swaladaw, mapastor balgu sandario, elmasub de olngit radhil uldak, oob ngiraged, Rosemary Mersay, Yositaka Adachi, Satoru Adachi, mamosubdrar adad marangal graerang makotelrod, may madaalim edray nga sew. O sisil subdra kodal, laloltob niya tulik ramaligang sa alyang damruk Yalab, dildingalius berengs adalbay, tirayrung omdidrungul swaladaw, mapastor balgu sandario, amurat tulungal garangar matarang, magimsubdragawal dilrul rudl sayrong yava, mal myotul klolad, Mitsko Rafael, Rabaal Tagewog Ngirmakur, Yaw or the Ort Koel, Maspis Owens Ote, Mgaspasub de may madaalim edray nga sew. O sisiw lilia kalspadela sa alyang damruk Yalab,
Dirayrung di drungul swaladaw, mapastor balgu sandaryo, amor rangalgela tyuk, magi olngit sub rangalgela amul, rangalgela urig, rangalgela uwong, marangalgela ilapsis, mamay madaalim madakay ngasew. O sisiw liliak kalspadela tulik ramligang sa alyang damruk yalab, ebil tulik de olang dirayrung di drungul swaladaw, mapastor balgu sandaryo, amor rangalgela Simeon, magimsub rangalgela kel, rawadalad matsko Filibert, madira umrang debit kel sabal, marangalgela satskit kel, makarmin kel, mamosub darangal may madaalim edakay ngasew. Agi direk kalmasub darangal gelaksaw, madirek kalmay madakay ngasew. Agi direk kalmasub darangal gela Rubario Simeon, marangal gela Robert Simeon, mamgaspasub de may madaalim edakay ngasew. Ang klamngate lasub daw ul, mablola kalmadungang klem, yagik malolngit, mamosubes may madaalim edakay ngasew. Kompmal masulang, yarubak kal Dios, lomakngal tangat, elo sabaak kargi the rokuy. Signed, Ramaligo el Sawas, sa alyang damruk yalab. Tial subadal mula ring stringi, at yakal spadel, mat yakal tigingel, malup engul de swell at Yes Broadcasting Company, tiang aspadirar at lulul top dringi e haraorngi, kohmal mesulang. Spadela tulungal grasa adui gabliraw alyaw ngurkuwikla balilyaw. Kaya subdulol tabda nga adal balu kalisto Joseph, Janiyaw, ngirongor droteo nakata, ragamsik surang Luip Sr., rather talwang Charles Obiang, Oligong Lucio Hidemi, Teofanus Isamu, Marisong Dennis Ramul. El morarokwil adriril ngarang ayang ala babaldaw orior mayoldaw balkmo. At targidra isawo si Shore, amlos mera September 30, 2025, ilmleong Lurior. Akamaldile lamlamot roko kulmonira Sunday, October 19, 2025. Tial kamaldi ladingan ngira Palau Funeral Home and Chapel, el ngarangat kib, rabalu rayray, elomu ra 9:30 a.m. el moswelab. Aomra loba akleel ang galrubak, amura fisheries dak, etwab del morabalilyo. El motuab raygele shera protestant, el talsigang, en mo umdakar olgul. Aomra el almutelmer orior ra osisiul sils. Ndiya ka alung lamang alyok, kardi mokol mangadablal salgirel tialulbong lal alsungulang kaltargid. Mangar along ay agim subdragaul dilbog mateskang, matricia ngiratrang, mamosubdar da marangal algirel tial alsang. Ngarar dagim subdar ngalgela diraklay rangul, marangalgela orak koteb. Agi direk kalmasubdar Esther Talams, ngir Oteo Takaleb Udoy Jr., ngiratangavik Wilbert ngirakamrang, marbebi ringi, Adalbay Rayeti Dwight Alexander marbebi ringi, Marta Marcil marbebi ringi, Chantarong Jr. marbebi ringi. Ngaspasub del bekalad may madakay ngasew. Ngaramlunguy agim subdar Margaret Rangul, Maliwen Shiro, agi direk kalmasubdar kaol Magi Antonio, mamarin siya, may madakay ngasew. Direk kalspadala ko rin narungulbay, mamaurin France, mamosubdar adad may madakay ngasew tial alabula. Ngatpang agim subdar Siles ngiraramyang, Tanchi ngiraramyang, mamosubdar bebi ramiw, algirel tial alsang. Ay malig agim subdar kaol Kri ay Samrael Samsel, Marangalgemra Alvin Malosi Samsel, Malgabares Gabay Siksay, Rangalgelangiru Albat Siksay Ra Alvarin Wilfred, Mateo Linda, Mamgaspasub de may madakay ngasew. Agidirek kalmasub darakaw lahay na mamis, mamosub dararudam, emoltur radalmiw, may madakay ngasew tial albul. Malgayo kagimsub darabeti godeb, emi mongami, maerik mongami, mamosub darabebi ramiw, marangalgiw, may madakay ngasew tial kamaldil. Agidirek kalmasub darakaw ras tu alyawra, mamay madakay ngasew tial kamaldil. Ayray agimsub dara modangasang rakamsik, ebil risong yosko taltoe, obaad kalaulbay olgaril, iwong bees, omebail Basilius, Deborah Alibosang Marangalgel, Uay Hidemi, Dosab Ngirayaol, Virngas among lay en rungulbay, Ur Oib, Lia Sakumakyota, Shelby Masami, Ulang Damay, Sawong Chan Mark, Tatangalel Rangul, Danachin Titiml, Oobe Yakar Marbebi Ringi, Yorang Brigul, Ongetiu Ailes R. Sukurad Marangalgel, Laurinda Gewi, Omgatl Blayok Ililaw, Matarga Rangames Blayok, Helga Oymay, Madeliget Stephanie Oymay, Marbebi Ramiw, Anchi Tuti, Lavalin Rangul, Dolin Tel, Indira Tel Palo,
Loy, Along Tel, Shelly Siksay, Marcela Spis, Irang Rungul, Maspiger Royce Yoichi Arurang. Aruk tama lagim subdrar baal, Tagewo ngirmakur, Mangirgiklang lomisang ngirmakur, Mamosubdraru aliw marangal ka. Agidirek kalmusubdra, Turbor the Michael Mutok, Kennedy Mutok, Mac Michael Mutok, Morgan Mutok, Raalul Garingang Mates, Ongayim Captain Arvin Raymond, Marualel Ra Fernando Gewi, Lloyd Gewi, Kisly Gewi, John Kennedy ma Elwin Skilang, Kautaang Vince Blayok, Yadri Bukol Norman Ngirata Boet, Senator Mason Ngir Evang Whips, Collins Tagewo, Rangalgela Herencio Hotel, Rasangye, Masasu, Omigo Ligertang, Singewo France, William Mates, Wesley Mates, Irvin Dwight, Willis Marur, Kadwin Philip, Mosubdar Baby Rakaw, Warden Siksay, Kadul Siksay, Howard Uel, Henson Uel, Jackson Rangil, McClinton Freeze. Oryo ragim subla Dilbog, Christina Sali Marngalgel, Tosco Arbadul Marngalgem, Radudul, Senator Rukubay Kikuo Inabo Marbebi Rakaw, Diratublay Debi M. Ramangasaw, Mlee Paulina Taway Marngalgel, Teodora Sibetang Miguel Masiska Wataru Marngalgiw, Grete Williams Marngalgel, Mal Lamyot Klolad Marngalgel, Kenya Mugay, Maodam Ramay Dasil Mugay, Kikuye Mates Ngilngasang, Ebil Abbas Batildes Olaw Marngalgel, Kasuye Uegi, Maodam Ra Legislator Nyo Uegi, Rangalgel Blay Kladik, Rakpraise Rimir Marngalgel, Marbebi Ringi, Paslisa Ginto, Ebiledil Caroline N. Tagada, Marmaringel, Turang Maad Hasinta Nagata, Haruye Nagata, Atanasya Sepaklim, Anchela Ngiraloy, Vil Oligong Teri Ngiraingas, Bayriang Sasawo, Melanie Islam, Doris Ito, Oydudul Siksay, Linda Michael, Berin Mariur, Vilbos Uel, Chewin Umang, Damiana Michael, Colebrang Michael, Kalalbay Tablak, Shirley Esuroy M. Sangbaw, Ngerak Rose Ruur, Janet Tewid, Jeanette Rabes Ito, Jennifer Ngwal, Vilbos Sherry Sishore, Mlamey Ongino, Rina Ongino, Kokoy Rungula, Eve Abraham, Wendy Bauloong, Sarah Cabagol, Christina Ngiramos Asanuma, Marbebi Ringi. Ngalom sa France, Kathleen Sishore Marudal, En Wakakoro, Jacinta Oyama Marbebi Ringi, Lizzie Sims, Oreng Philip, Ma Shermaine Bitalal Igeda, Mamosub Darbebi Ramiw, Olivine Joseph, Janelle Oywerang Joseph, Macholin Motil Joseph, Maria Ardoor, Chris Joseph, Molina Skilang, Marcela Olwal, Kailani Kini, Dilub Asamil, Israela Yao Raklay, Giovanna Yao, Bayriang Sasawo Adalbay, Suset Marilu Santos, Sofia Sid, Gloria Masami, Sabet Masayoshi, Juliet Ari, Shomi Masayoshi, Ana Kotlab, Elaine Camilus, Fidela Model, Johnny Gasoley, Dora Benhart, Quindira Benhart Abode, Teo Sanday, Matarga Rabadabi, Marangalgela Kadey Oib, Ramda Al Julia Oib, Maalbayd Lucia Oib, Mamosub Darbebi Ramiw Marangalgiw, Emay Madakay Ngasew. Aruk Tamaw Lagim Subdra Thomas Girarigel, Alonso Joseph, Dabdebak France, President Surang Luips Jr., Radasom Tony Adelbay, Rickley Antonio, Dwight Masami Maruelel, Tony Rimir, Hector Tatingal, Fraser Bauloong Marbebi Ringi, Riang Yosino, Gustaway, Dwayne Masami, Duke Joseph, Ashley Joseph, Rulul Philip, Obakalol Peter Napoleon, Clyde Napoleon, Byron Napoleon, Ace Gikuo, Christina Isamu, Chino Cabrol, Alduk Cabrol, Larry Wakakoro, Antero Boysek, Jesus Sus Sishore, Nelson Sishore, Harvey Sishore, Walter Mariur Jr., Alphonse Nakata, Kirino Nakata, Legislator Job Kikuo, Ahas Kikuo, Eric Whips, Cyril Fujimi,
Eric Nakamura, Melil Rison Nakamura, Harold Thaklas, Kenny Eleduy, Johnny Mongami, Armstrong Polo de Belbot, Ben Gaibat Ngirarigel, Legislator Olgari Liao. Baliliao agim subdra of adraw alyo sabet isamu, Kisaul Jones, Altalat ka Franz Balwong, Emigo Sabino, Nora Sisior, Mariana Postol, Mercy Isims, Rangalgela Oyama Ngiraloy, Rangalgela Smith Olgaril, Rangalgela Edwait Mingirarwa, Marchi Belelay, Nasilyong Sabino, Nirngatpak Numbert Napoleon, Ongetiu Andres Napoleon, Hayes Kahuye, Alphonse Samil, L.Y. Samil, Dan Harusi, Anselmo Isamu, Mavenis Oisawang. Agidirek Kalmasubdal Morangalgela Adalbail Arway, Rangu Liusim Magui, Rubay Mayumi Ramaliga, Tangalbad Magui, Maprisila Sualablay, Elizabeth Rideb, Lulu Tuur, Maudibong Basilio, Mamosubdar Adad Marangal, Emay Madray Ngasewer Tialulbong Lal Sungulang Galtargid. Agidirek Kalmasubdra of Adrat Miu, Yosko Mendiola, Ma Edela Roman Rideb, Mamosubdar Adad Marangal, Emay Madray Ngasewer Tialgamaldilela Isawo Sishore. Alangarniar Adamamalmlo, Urabatak lang clear, Ertial Subda, Agikmal Ayamare, Olngita Malakalbol Muknita Rendir, Elmay Magim Gay Ngasewer Tialgamaldilel, Amladal Targidra Isawo Sishore. Direkal Kmalbatoka Alsang, Ekloaser, Marmodekal Sabarir May, Nkmaldiwngil Basul, Edidagalat Karang Lungu. Tialmulareng sa ringil subda, Aspadela Kamaldilel at Targidra Isawo Sishore, Emlamotrokol Morngira Sunday, October 19, 2025, El Di Morngira Palau Funeral Home and Chapel, El Ngarangat Kibra Balurayray, Ranain Dori AM El Moswelba. A Omrael Loba Akleel ang galrubak, amora fiseris dak, etuab del morabililyo. El motua braigele siera protestant, el talsigang en mo umdakar olgul. A omrael al mutelmer orio ra osisi ulsils. Kompmal mesulang yarubak al Dios lobangeda rokui. Signed, Adel Belu Kalisto Joseph, Chani Yao, Nirongor Doroteo Nakata, Ragamsik Surang al Whips Senior, the other Talwang Charles Obiang, Oligong Lucio Hidemi, Teofanus Isamu, Risong Denis Rengul. Subdra Rodal la Makamaldila. Tia Subdra Rodal la Makamaldil, Loltobdania Lawrence Katabangang, Kensi Genti, Madirngarbur Hilaria Amale, El Morarowil Admamalkmo, Targidra Isawo Sishore, Amlosmera Tuesday, September 2025. Mabadingel ang aramor, gemlamotrok lang maldil, El Morira Sunday, October 19, 2025, Palau Funeral Home and Chapel, El Ngarayray. Akamaldil ang moomura etiw klora tutaw, emalmolmalmoy mitaraswel, Yabadingel ang galtargid, amomrahel el mora fiseris, emotuabdar 12:30 p.m., El Mora Balilyaw, El motuabra iglesia protestant, emo uro omalakla. Hindi kaalung el mga liokla, magardikalt mok len mora omangadal blals. Magimsubdar tirgal ra adamam, artial gamaldile la isawo si shore. Magimsubdra u el ramadorm da may obak, ruwong Juliana Takriw, rangalgela ngiru albad, rangalgela iwang emosyola, pulao del teruwarong ulbay, marangalgela itab, nirat agi. E olangita mo subdar adada marangalaga, may malakay nga sertial albula. Agi direct el subdra Flora Taur, Julia Taur, Nina Dlutao, Dian Dlutao, Melinda Amale, Omgat Blayok, Ngames Blayok, Beverly King, Enisha Odaryong, Deborah Kenti, Chorang Kenti, Chorela Kenti, Nora Soalablay, Sabet Cabagol, Joy Sishore, Jessie Sishore, Kathleen Sishore, Vilbos Sishore, Bernie Sishore, Marie Blunt, Madeline Masaru, Joren Inglong, Puyeb Lelay Anastasio, Leslie Adachi, Omebay Lu Eramas, Sada Rosmau, Mary Wenti, Helen Yamada, Shanrang Sadang, Dion Oldiais, Vince Blayok, Moses Delutao, Maurice Tour, Kenshi Kenti, Albino Kenti, Emery Wenti, Burton Wenti, Nelson Sishore, Harvey Sishore, Jesus Sishore, Kadwin Sishore, Leslie Tewid, Dibar Tewid, Greg Lansang, Marson Masaru, Sino Andres, Jeffrey Talay, Darius Robert, V.L. Blunt, N.C. Shore. Agidirek lolngit rangalgela Chiogo, Magembo,
malmay magimgay nga sew. O sisilsub dra kamaldilela isawo si Shore amortigagi del adamam. Mga ramlanguya gimsub dra ngalgelatamata ngira madras, rong isela ayos rangil, ilong uduy, rungul ramuawang, agi oltur kayar ngalgem lamay mal nga sukumam. Mangat pa nga gimsub dra ngalgelari iwang Yosiwo emasyola, Johannes te eur, olngit mo sub dra bebi rakaw. Rangalgel mar bebi ra ngiraramyang olwaala. May mali gagim sub dra el the may obak, mar adra ongal. Rangalgel angay siya madaksang, rangalgel Maria Jose, ilong altuk, Rigel Tadawo, Ngilreng Joseph, Paul Simang, Marubas Obak. Maoryo nagim sub dra ngalgela near aluy, Dirakalaw marangalgel, obongadang BS, Evans BS, rangalgel marbebil rawramak levelbot, madorin onglungula. Mayray, agi olngitra rangalgel angira sa aduy Santos, malmay nga sukuma, mertial albula. Sisilsub drakamaldile la isawo si Shore, aloltob danmiya, dirngarbur Hilaria Amalay, elmoran rangalgel amle diramolay, elmaloms etibek, belmasum Susan Yobey, marbebi ringi, rangalgel aungil basul Savawo, rangalgel masyo rangu, rangalgela Itaitkel, rangalgela Salvador Gisiwang, rangalgela Mleu Elbil, El Kimiko Loitang, Kimiko Cruz marangalgel, Rugubay Mayumi Ramli, marbebi ringi. Tiraklo sisilsub, damura rangalgela Niru Elbab, olngit, malosub der tirgal adab, raigal balu, mapol sabarir, el may madakay nga sew. May mali, yung spadala kalistus ngirturong, madangalyang raklay, elendar mari, oy sabokal tem, Antonio ngirturong. Mga ramlanguy ang spadala ng algela dirasibong kloldil. Mayra ang spadala ng algela uway gasakas, ng algela masa 068, spoons takada marbebi ringi, o baadal galalbay olgari la marbebi ringi. Maoryor ang spadala tareng alus, enita tuulyaur, ng algela katmang haruwo, laiter dolmers, ngirakasaw, ngir nga badangal, kalep ngiratmab, keorung dolmers, Joshua ngir nga badangal, ng algela bale el ngir nga badangal, madraisaw raagir. O sisulsub drakmaldilela isawo si Shore, alultob niya Lawrence Katabangang, Madir Ngarbur Hilaria Amalay, El Morat Kula Udol Teruor Ngulbay, olngitam mo sub dar bebi rakaw, may madakay nga sewer tial alabula. Ato kubet sal sub dar tial gamaldil, alultob niya Lawrence Katabangang, Madir Ngarbur Hilaria Amalay, El Mora Obaat, El Galalbay Olgaril, Rangul Donald Haruwo, Marukubay Linda Haruwo, Mayaat Chinkel, olngitam mo sub dar agad marangal, may madakay nga sew. Ato kubet sa ilya kalsub, alultob niya Dir Ngarbur Hilaria Amalay, maomkat kalblayok, El Mora Kayo Ko Irul, Manorita Edburg, olngita moltur radalmiw, rabilung masya o kava, may mam nga sukumam. Ngklamang telasub daw uli, abola kaltob ng klirar bebirar adamam, yagi olngita mandakalbol makita randir, takang lalmay madakay nga sewer tial alabula. Kompmal masawla, yarubak kaldios lobanggeda rokwi. Signed, Lawrence Katabangang. Tial subadal mula reng stringi, at yakal spedel, mat yakal tigingel, malub engul deswel at Yes Broadcasting Company, tiang aspedirar at lulul top deringi e haraoringi, koh mal mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. Hello Palau, this is the Yes Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PTST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Dia's apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the hilltop in Gurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Dia's Apartment, the right place for you. WWFM is owned and operated by the Yes Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Gurmid Hamlet, broadcasting on 2 different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station.
Ali, ngariya malor udu subde de hatemem el mun mera radio station. Mada gulngit mamay im masukaw. Makot, egdilu si aspren, eloya a cellphone mal open den wargaw. Eu aisen muk mungomur o ingrang e momrekor o ingrang. Etela times ratal si se sa nringi, esen nringi either moya ka fax mora 4884420. Malub ke sendringi loya ka email en mora www.fmpalau@gmail.com. Ega mama recordringi erulia invoice e sendringi le korkau e auriul ega meharau. Ali malia moves loya de wargau le chospe eringi elo aisergau maluba ngania harmam raspedem e aki kol segi the number e mga do urgarau era ki bomrek kimru raspedem ko mal sulang. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in DS Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Oi sine. What do you mean oi sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island Beer, Asahi Super Dry, number 1. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. Tribute to Charlie Kirk at the White House. I'm Lisa Brady, Fox News. President Trump set to posthumously award the Medal of Freedom to the murdered conservative activist who would have turned 32 today. He was assassinated in the prime of his life for boldly speaking the truth, for living his faith and relentlessly fighting for a better and stronger America. He loved this country. He calls Charlie Kirk a fearless warrior for liberty. His widow, Erica, who now leads Kirk's organization, Turning Point USA, is in the Rose Garden to accept the honor for him. In Israel, 4 coffins with the remains of dead hostages being transferred to the military from the Red Cross, only hours after hostage families and President Trump raised concern that too few had been returned by Hamas so far. This leaves the bodies of 20 other hostages still to be returned. The U.S. Senate set to vote again on stopgap measures that would end a government shutdown as Democrats stick to a demand for talks on health care funding, especially expiring tax credits for Obamacare. House Minority Leader Hakeem Jeffries says Democrats are ready to negotiate. But there has to be a willingness amongst Republicans to actually have a conversation. But Senate Majority Leader John Thune says there's nothing to negotiate until the government is reopened. This is a straightforward proposition, something that they did 13 times when Biden was in the White House and when they had the majority in the Senate. There was a continuing resolution to keep the government funded. That's all this is. Nothing more, nothing less, nothing else. Urging support for the Republican short-term spending plan already passed by the House, but that bill and a Democrat proposal keep failing to get the 60 votes needed to advance in the Senate. A coroner in Georgia confirming today that an 8th body was found at the site of a fiery highway collision between a semi-trailer and a van yesterday northeast of Atlanta. 7 people in the van died at the scene. Troopers are still trying to confirm identities. America is listening to Fox News.
The man who firebombed the governor's mansion in Pennsylvania in April admits it in court, sentenced today to 25 to 50 years in prison. 38-year-old Cody Balmer entering guilty pleas to dozens of counts, including attempted murder, arson, and terrorism in the attack this spring on the Pennsylvania governor's residence that did millions of dollars in damage and threatened the lives of Governor Josh Shapiro and his family. I think we need real accountability for acts of political violence. And today is real accountability for the violence that came here to Pennsylvania. Balmer told police he planned to beat Shapiro with a small sledgehammer after breaking into the building. Fox's Jeff Manasso. Investigators say Balmer told them he was concerned about the war in Gaza, though he publicly denied targeting Shapiro for being Jewish. Some Hollywood classics are about to make a comeback to honor a star. AMC Theaters is bringing Annie Hall and Something's Gotta Give back to 100 cinemas across the U.S. in a tribute to the late Diane Keaton, who died Saturday at her Los Angeles home at the age of 79. You play very well. Oh, yeah? So do you. Annie Hall, released in 1977, cemented Keaton's status as a cinematic icon and earned her an Oscar for Best Actress. The film grossed $38.3 million. Keaton was nominated for 3 more Oscars, including for Nancy Meyers' Something's Gotta Give, co-starring Jack Nicholson and Keanu Reeves. The 2003 rom-com was a global hit, grossing $266.7 million worldwide, her highest-earning film in a leading role. Fox's Michelle Polino. Keaton also played Al Pacino's second wife, Kay Adams Corleone, in all 3 Godfather movies. An early sell-off, afternoon rally, and then mixed finish on Wall Street. The Dow up 202 points, but the S&P and the NASDAQ finished lower, the NASDAQ dropping 172. I'm Lisa Brady, Fox News.